ia lava le atua faafetai lona alofa ma lona agalelei fai foʻi na taʻitaʻiina mai loutou soifua ma loo ola fai foʻi na maua se faapopoga tatou polokalame o le tuetepa i le aiga pagā lava le alofa o le atua atonu mo le silafia i totonu o le tatou pitunuu nei aukilani e ese lava le matagofio o sesulu mai o le lā ia o te talitonu e pule le atua mamana ia na fuafuaga mo i tatou o le a lava le tau na te amaia mo i tātou, ia tātou te whaafetai, ona fuafuanga mo i tātou le aso ma le aso. Ai le swafa Iesu Keriso ia e ufolofa whaafelo e tuai. Le pa ia mawalunga o le tātou watunu, i tupu mai e iau tūlanga whaalupeina Samoa, ia mai lava i maunga te tele se i o lava i maunga iti, ma lo le so i fuamanuia, pa pēnā fo en whaafelo i atu ma le whaalolo tele lava, le au whai ngā luenga pa ia le atua, sunga i toe ina, whawhiangainga ma whaletua, sunga i le sea, tausi matanga luenga ma whaletua, whapena ina fo i a fionga i pātele, ta maita i sā, Monike, e meise o taitai o e kālesia, Kerisiano e se lava, o loo whapena na tautua i tonu so se whatawhai taulanga. I tō vine e i te tonu, iusila nei mātinu e mamau o tō māfuta mai ei. Whawhelo i atu le swafo Iesu Keriso, Paftai fo ie ua malolo mai le autoina malolo, paletua fo i malolo, paftai lautou te talo, ai mai se fo lautou langolango sua, i tono tatou e kālesia lo manuiai, a whelo ai whapitoa fo i mātua sin, atua asin sina o tatou watunu, paftai autou te talo lava o lo manuiai, ta penanga i o tatou ainga, no uma e kālesia, ainga poto malo lava le, so i fuama te talo, papitua lava le whawhelua i e o lo mātua whawhitai, ia mālo e se le mānei o nei tai atono to tele, o mālo lo mai a, wa tu ua onga, i o whaifo sina koma le to tele, o e usu le tai au ma le tai au, e vi ia le li, ai whawhelua i ma le whaalolo tele lava, e tātou ainga, e le mawhau na tuina, ainga umalava o whai bisinisi, matanga luenga o lo utau wati na ele manuia. Ia e pe lava na o avatu na e fio mai ma o sau sa ili malo. Ia lewa ielo fale oloa, ia le fale ainga, ia le fale suisui, o le fale tusi, o le fale kāmuta, o le bisinisi kāmuta, o le ato fale, o le alava, pa penai o le au mua vau, o e fau fale, bisinisi uma o tātou tanga. Ta malo le tawivi. Ta ule leia o tau, ia o tātou umana, a whaeina le atunu se ainga Samoa. O tātou umalawa le na o ta ule leia, ia vi ia le li, pa whelo ia tau whelawa e mafuta mai e le nei tai au. Ia nganga whaaloalo, e ngalo lava ia tau. A ia anga le leile atua, nisi fo i o ainga o fitia le au pōmsa, o na olvala au pa ia le atua. Ia wha mai se le fina ngalo alo, fole matai, ia te o tau. Manuia o le afio atu, afio mai, toe sauninga, e kālesia ainga poto. I eile alofa maleanga le leio le atua. A mataina tātou pōkalai māsani o tue tepa le ainga le nei tau. Upua le atua, pe lava o nau tau sila fia i vai a sata i tatu. Lau tusi o salamo, tau lotoina to tele o tātou. Ai te lele lo loto ma le tāua mo lo tau soifua ma lo uola. Pai mai o le alii o lo leo māmoe o ia. Ele ai se mea o te mativai. Na te awea o le mea o iai le varamua. O te ta otu ai. Na te ta ia ta u tafa o vai e tafe le mu. Na te whaafo isia mailo uanganga. Na te ta ia ta u iala o le ami o tonu. Ona o lona suafa. E ui lava ina o sabali i le vanu o le ata leoti. O te le fefe lava i se mea leanga. A wā o oe tā te whaatasi maa. O laula au malo to e wha mawhan whanainaia. E te laulau mai mea ai i le la o ai maa u luma o e ta mai i a teau. O e wha wina lo ulu le swau. O tau masua la wip. E moni e muri mai a teau le anga le lei. Ma le alofa i aso umalo uola. O te nofo fo i le fale o Iova. I aso e tele lava, whaafetai upo le atua, mo lo ainga, ma lo ainga, tue tepa i le ainga, e whaama mawhaina lava, pe ona avatu e amatai le tātou, por kalame vai o sata i tasu, e whaama natu, o le atua,
o le tamā lava ia o tatou aiga e manui ai ia le alii faafeloʻi atu i lenei taeao faafetai le alofa o le atua lenei taeao ia ua faamanuiaina le tatou polokalame ua mafai ona talia se valaau aʻu nei le tinā le tasi foʻi o tamālii o le tatou atunuu o se tamaʻitaʻi foʻi o loo tautua mo le tatou atunuu ae ua ou valaauina o te faafetai i le atua ona ua ia talia mai laʻu valaau lea momoli atu ai le faafetai tele lava o le tatou mālō i lenei taeao ia o le afioga le iā muliʻaga tele Juliana Lafaiali o ia o se tasi o alo o lo tatou atunuu a o loo tautua foʻi mo le tatou atunuu i totonu o niusila nei ia ae maise lava ua ou valaauina ona o le itu o le toe faatepa i totonu o tatou aiga nei la taeao e fiafia lava le agaga faalolo tele lava ma le faalolo tele lava o te ofalofa faafeilo e tuai lau afioga muliaga tele Juliana Lafaiali malo lava le soifua manuia iā te oe lenei taeao faafetai mo le susū mai malo le soifua Faafetai mo lenei avanoa malo soifua i lausuga le faletua le faafeagaiga ia lagi amā foʻi i e o loo maua mai lenei faasalalauga tāua faafetai foʻi mo le avanoa ua tuuina mai ia viia le alii ae pei o upu masani a le atunuu pe ona ou faailo le taimi ua tuanaʻi atu o le afioga iā muliaga tele po Juliana Lafaiali ia pe ona matalanoa ai ia o lana saunoaga lava o lona igoa o Juliana e faaogāina ia o te manatu lava faigatā o le suafa foʻi ua iai mo ia mai le aiga ia faapena pe ona avatu pe le faaloalo ae o tulaga pe ona iai faamolemole lava muliaga tele seʻi e lei le motu o le pā ua iloa ma le faaloalo tele lava ua ua ou valaauina le afioga iā muliaga tele e lē o e moni o loo galua i stasi o tofi tāua e tonu o le tatou atunuu valaauina ai ae ua ou valaauina o lana o le toe faatepa lea i totonu o le aiga i lana savaliga tāua auā o le vaiaso foʻi lenei ua amata ia tuuaga aʻoga atonu ai le opose lilo iā te oe ia o loo malōlō foʻi le fanau loo faafofoga mai foʻi pe ona ou talanoa toʻatele o matua lenei polokalame o le fafagu lava i le tuli mataʻi o le manuia le vao matua ma fanau i tuuma lava le manuia le tino loto mafaufau ma le gaga ma le soifua oina pe ona e tulaʻi mai ai nei i lenei taimi i saufautuaga ma se tatalanoaga le a mulimuli mai se taimi o mulimuli mai ae lau afioga muliaga tele seʻi saunoa lava ou tuaʻā o ai ou tuaʻā ma loo faalolo tele lava ia faafetai tinā mo lenei avanoa tāua ia e avea foʻi lenei avanoa e faasalofa atu ai foʻi le paia ma le malu eseese o sa mo fai ona maua mai lenei faasalalauga lenei tulā le aso ia e maise foʻi o matua o alo ma fanau o loo faafofoga mai so se itu lava o te aroa nei ia e pei ona a saunoa le tinā o lou igoa Juliana Lafaialii ia o matua o le suga le faafeagaiga ia fomaʻi tuu Lafaialii ia mai le alalafaga po le nuu o falealupo o safune falelima nei afu ia o se tinā e sau mai le nuu o le auvaa fausaga fou aualitia te vaga Lafaialii ia o aʻu sa auola ai foi totonu o faatoʻia le manū ia o le laumua i malua e pei ona sa o tauina ai o matua ia ma le e fakasā i vaiteleuta sa avea o matua ma faifeʻau i le aulotu i vaiteleuta mo le 12 tausaga faafetai tele lava ia pei lava ona ou taʻua i lelei lava le motu o le pā ua iloa faafetai tele lava Juliana pe ona e saunoa po le faafoga tapuaʻi o le tatou atunuu ae maise mo aiga ua ou valaauina ia Juliana po le afioga iā muliaga tele ona ua ou fiafia ma le faafetai i le atua nei lava taimi ia atonu na ana faailo atu e le afioga iā muliaga tele ia lona valaauina ma le galuega o loo galue ai nei ia ona tatou foʻi mai loa lea talanoa tonu le mea nalai ona ou valaauina ia e lelei lava le fofogaina mai aua e te matamuli e saunoa mai pea ua o le ala lea o te iloa e te lē le matagofie ona o le tāua o le soifua aʻoaʻoina ma le tiute o matua ma le vā ma fanau o lo valaauina o loo e galue ai nei le taimi lenei faamolemole lava
Whawhai, eti. Ia, o lau ngā luenga o la i taimi nei, o au le sui komisina o Samoa, le tatou ofisa e lau mua i nei Wellington, o lau lango i le afionga ia a whamasanga, tole a foa, whamatala upu, ia na o amata i nei i le masina o Perila, mo le isi whātau sanga, ia ai o tele i sau i nei New Zealand, sa au ngā lua le ofisa vai whafo ma whātau wa inga, i lalo le Regional Relations Divisions, ia o au foi o se lo ia sa avea o malo ia tono le official lo ia silin malo tonga mo le fulma lo tau sanga. Ia o te whaftai lawa le atua mo le nei awa no taua e whaangai fo se whaatau pa e tau tua ia si o tatau atu no upele o Samoa ai mai si ono tangata nu o lo o no fo mau i Aotearoa nei ia e te le fo se nga o le nei por kalame whailoa tua i o tatou tangata a mo mia lava se soani mai lo tatou ofisa ia o lea mo te fia lava e tautua le atu nuu so se itu lava e mo mia ele soani ia whaftai. Whaftai. Ua o tuli loina le leile moto o pāo i loa wa sila fia ai le ngā luenga a le ala no wala au wina ai le nei te mai tai tu lo lava. Ona o te tali tonu o te fia tala no atu mo o whafsili a te ia. I le tā wawa o fia lava a o whalolo atu nau tau whaafonga mai i wala au wina i le atua. Mai se o le tiu te mala ngā luenga o ngā lua i te tonu o New Zealand nei. Ai wha mole lava Juliana se whai sau tala. O kilometer te pale ainga. O le vau mātua ma whanau. E whai sau tala e tō fia o tō. Awa e tā ua na e soifu anei. Pato i ale manu. Ia, whawhitai le atua. Ai wha mole e tō fia o tō. Ia, se a mata atua ina. A o fia fo ina e a o ina ai oe. Ia, e mai se o na i o uso. O tua ngane malo whaalolo tele lava. Ia whaftai tina. O lo langa o te ola mai se ainga e toa iwai mātou, e toa walu teine, toa tasi se o tua ngane, e pei ona e saunua. Sa mātou whiola i fo i tono whato i ale manu, ia sa onga lea onga whaiwheau, mātou whaiwheau sa i lea taini, o le sunga ia salu e pasi mal whaisua ia o liana, ia ana whapena lea ona mātou atu i tono lau muai maa lua, mai tau sanga e tasi lea whiwa se lau iwa lima, i le iwa walu ia o whaia o ngā sa ia ina vai taimi o sa pule le sunga ia o tele perelini mal whaltua ia Julie ia o na matou atu lele e whakasai vai tele uta ia e peila vai na sila fia nisi fo i o alo ma whanau o whawhianga inga o leo langa lava ia le avea o ta ita ma se awhina whaiwhea ia si tau lava na tau la muai mea uma ia e ta ua whaileu si stai i mātua sa o ola i fo i se a inga e o le alava le tala e whai mai o ta mātua ia o le mea lava le na e tau na whai e tau la muai le aonga sa ia o le aonga whaiwheau o lau tala vo o le au whai pese ia magaluenga lava i whaatino e sosoani fo i o mātua e mai se fo i o mātua au lotu ia marisala lava nai o mātua o no le tau si tātua lau lotu e tau lava na ta mai ia whaonga le leile maa losi o tangata e fōa i mai ei o supe o mea ai mai le tau lava na wha le tonu le a o ngā mamea whapena ia o lota nau nau ta inga fo isai ai ia alu o ngā le maa losi o nei tangata sa tau si alo mātua inga e tau lava na tō anga le a o ngā mai ai umanuia le a o ngā ia via le ma whaasa ita inga ia lo ma whanau e pei o se tasi leo a wala fo ilea na motivate ai e le ngata ia tea wa mai se o nei o uso o se suanga ia so anga le onga mai umanuia a walo a onga i tupe o fo ai me te ngata le aurosu ma ia maua la vale lo so lo fa mal fa ma oni e le ngata se sono le ainga ia e fa pena fo i se mato au lotu sa pele e mato le na vai taimi ia o le si ta o la i fo sono mato ainga o se o tina e sau mai le au vaa ma o se nuule ma losi tere le ekalesia katoliko. Ia e fo itina i o matou a inga tutono le Carmelite Monastery po nei Monike. Ia ma se to anga lava fo i ma se o e asiasi o matou a inga sa iai. Ma sa matou tere tonu fo ia o le no fo se talo fo i sa ma fai o na sosoani mai ei matou. Ia o le isi. Ma nei tele. O pe o le ala lea o wala au winai oe, a wae au ngā lau tala no mai
e lo soifua mai te tonu le vā o mātua ma whānau, ia le tātou tunu nei tai au. O loo tau mo whai lawa le Port-Kalame e tuli loa le mātango fie o le vā o mātua ma whānau. Se le pe ona saunoa ia, Juliana, le fatu na te tō e nai o na mātua, mai lava I le laiti se I o na avea ma le whaiwhi au o na mātua, na fuo tala tala atu I ona tua a ma mea ia fio mai ei o nuu ma la whanga. Ma nei e tele e ofo ilo na ta ua le tū lea I si ona tina, ai mai se fo le e ka le sia katolika, o wa o nei vaenga uma. Tātou te whaaftaia I lea tua, e ona ia ta ua fo le nofo ta talo, talo sanga mo lia pe ona ia fo le tū, pa le nganga I te tono o lato ainga. Juliana whaamole o te, fia, lona fia o le whanau antu e watu aile o le sifisili. Lona fia o le whanau whaamole la. Maftai eti ia lona wha o le whanau ngana I o mātua e toa iwa. Ia nā, pe o le winga nā la utala o la o le tamaitai lea lona wha, ia e whaafetai lea tua ta ua fo I esi o tua ngane I tua tas, whaafetai lea lofa o lea tua. I lau a mata mai lea o onga, pe o a onga tūlanga lua, o whea lea onga na e a o inai, oe ma tūlanga umawa pēnā se I o fo in. Ma nei e sasi vaenga pe o na e ta ua o fo I o le tamaitai loia. Whaamole mole lawa se e sanu, whea nā o inai oe, a fia foi na e o pena e sau fafo pena I tūlanga wha pena ma la onga tūlanga lua na e iai a foi ni vaenga tau e te ka malosi mai iai I alo ma whanau wa leo te loa lea e tua o ngā tamaiti ia o isi foi tamaiti la tau te kia la tau telefoni ma whaalongolongo words of encouragement tātou tamaiti la iti nei mai tau lo wana nofu wāti na e o lātou soi foi tono New Zealand. Manisi foi tamaiti. Mai tō telefo le tātou o tunu Juliana. E whaafonga mai, ma sila mai Samoa. I tūlanga whaneo na pō. O loo sila mai, ma mata mai I le tā whaatanoanga. A o ala ni whaamalosi mai a te oe. I lo o langa o ina mani tūlanga na iai whaaftailau. Whaftai tina, ia o au sa awa o ngale o ngatapo sai Savalalo St. Mary's Primary School pe na ta ua sa matawa o nga umai o ngale Kalesia Katoliko o no si o tina e sa mai le awa geez. Ia na umai ia Savalalo sa awa o ngai sangata Maria vai moso ia masangata Yosefo ia lafua ia ona o ngale le University o Samoa el papai ngala ia mai le University o Samoa sa wa o nga le University Pacifica o le nga falo ia I Vanuatu Emalus campus ia fa pena fo yo na o wa o nga fiti e fa wa waile o nga wale sa mo fainga le mo le o le loia failonga loia ia ona umale sa o toe ma wala va no so ya o nga I le University Wellington Victoria University ia ma o no umaia ele o no le au maua ia masa o faftaia foi le alofa malanga le le tu ono le tsa mai male posto o fa ngai nei lo nei tangata ia o te fia foi e to lo foi ni se o so ia elo ia o foi pe ia ma fo ngal ma tu ai nga sa ma tu fe o lai fo e pe no ta wa ia ma so fa na o fe ia le nga na ma so o fo lai nga se ma so tina ma so se mai sa wa se la ma la so fa ma sino ma ta wa lava ia ma so se o I mulinu ma so se muli lava I me e o ia ni si foi ai ngal ma so tina ia ma so lava I lo ia lo fe o ai fo fa pe ia ma na ia lava fo ile ngal wenga pe ma tua ia le lava ta no fo ia e whaftai lava le alofa le atua I lo nanga le ai e tia lava ia po le lava le posto tangata ai o te tali tonu le o stai ma le ava I mātua ia ele ai lava se au ngā ia mea uma e peo na mātua ola me tono mātua inga e whaia mātua lotu ia fiafi ia e whaatonu o mātua po le lava lo ta se ia ele ia se mea whaapea a mea e te tautalati o ta mātua e sa o pese pau lava mea o le whaalonga mau stai
mato anga te talo ia ma o te talitonu a tatou whanau a ava lava i o tatou mātua ma matau i lea lii o le amasanga lava lea le posto ma mea lei uma wai le ai fo i se winga po se tawa e tate ma wai le posto ai ale ai se whauta usa ia e lea o ngā lava le ia nei mea uma ma o te fia for me personally e pei lava ona ta uele el tuspa ia coronito le fa pia mai e o le posto tangata o le vanea ne nai luma le ali so o te saltonu po le lava le posto ma le ata mai a tatou le mauale ma tau le ali ma le ava o tatou matua ia e le se au ngā pe o ina fo ia e ma fo mai nei fa manianga e tele ma o te saltonu fo i mo matua e tele fo se tatou wa ngā o au e toa whala whanau tama ma o te talitonu foi e ai foi ia ni mea te tauna o whai a mawale alofa o le wha maoni tau singa le whanau ma tau mawhai lava e whausua i i mea le lei a wale anga i luma ia e manuia e foi o tatou whanau I mean o te talitonu e le sisi ato atua but I believe o le ai lava lava noa na e vai mātua maua lava le alofa wha maoni alofa e tatou whanau o tatou mātua ia e whasisili e le atua o le ana le malosi uma lava ma le foa i le poto ma le atamai i tatou o ia lava lea tatou te mawaini whamanianga. Whawhetai tele lava mo le tufa mai ia le nā le tatou porkalame o tosi pele ainga o le ala lea na wala awina ai ia le a whionga ia muli anga tele Juliana la whaiali ina ia o mai o na o te loa o te whawhetai lea tua i le neito whinga tele pe o na ia whunga ina e le sui hai komisina i te tono o New Zealand nei mai Samoa. Mia fo e ia o le tofi lo ia manisi o tūlanga ma matanga luenga i Samoa na ia ngalua i tau sanga i tele. Ai whawhetai i le atua. Ai toi whaatepa lava i le ainga. Toi whaatepa i le ainga i le alofa o le atua. Pe o ina na whapena na tina e ailo na soifua malona ola. Na te toi na i le whatu lea i te tono o lona olanga o le tēnei titi. Pe o nau tau whaafonga mai iai ia e whapena o lātou umalava e toa iwa le ia alo ma whanau le sunga ia fō mai la whaiali ia ma le whaletua ia whausanga fō ia ai whawhetai i le atua ai toi whaatepa i le ainga pe ona ia tā ua le whaamamafa lava i lona lana sao noanga ma le tala no atu ma le whaalolo tele lava i lau whaafonga tāpua i Samoa le tā ua i te tonu ainga ma le awaonga ma lu i tau pe ona ia sao noa iai e tuli matai ina ia manuia le lumanai ai mai se ese le mana ia fo o la natala le pe e mali e lau fa longa tonu lau fa fonga ai pe o la natala la fo e loa e tamaiti ma le fatu toi matua le te leo le alo lofo le e kalesia o le tautuaina o le atua i te tono le e alo lofa ma tausia i la tau o le e kalesia ai lo manatu i ni fua e le e ese le mana ia foi tonu whaatupu manatu foi whanaua e whaafonga mai i le nei taimi te loa oe talo whai o ta mama tina ele fau lau whaafonga Samoa ma mātua tamaiti o tau loa e tala noa tu lava nei por kalame le bao mātua whanau usua se o ta mai tai au usu se o tina tili lava e tau whaasoa soa le tupe to mina le fale le whaamawhanawhanaina o lo moenga e te le fia ai pe ona o bat ai longa sa e sa se kia to le paipa o le se swavai pe le se falawa po se masi le kapoti ona e whaafetai ele i le atua le tausinga i se o tama ma se o tinana sa mo fai e tausi oe na la se me fai oe tama mateine oe na te whaalongo mai le aso le nei le tato por kalame o te pale aingu vai fua le leipe o le na tufa mai le fionga tamaita i loia po le sui komisina fo i le nei tai au le usitai o le whaatuatua i le atua ia whaamole mole lava muli anga tele se i o nusai mai lava o le atu le tō whai a tia mo tātou whaasalau whaapisinis ia na tue fo i mai lea tue whaawau le tātala noanga whaaftai tele lava whaaftai tia tue whaafelo e atu ma le whaalolo tele lava i lau whaafonga tāpua i Samoa Pe lava e mafuta mai ai po te tonu o te ronei, le atunu pele fo Samoa ma atunu I fafo pe lava ona masani ai o e o sisila mai I tulanga whanei o na po,
ia po ni se whaafonga mai I le ala leo. Whaafitai le mafuta mai, o le ua utau whaafonga pe o na utala no atu le taimi utune. Ai mo se tasi whaatua ai whaafonga mai. O le tātou mālo whaalolongia o te whaatai ai le atua ona olona talieina o lau wala au. Pai ana tu ina mailo na taimi tā wai pisi fe au mga luenga. Au whaavanoa mai le nei tū la tasi mo I tātou le tai au le solua. Mo le tue te pai le ainga. O le fionga le ia muli anga tele Juliana la whaiali. O ia o le sui komisina o Samoa I Wellingtone. O ia o se a fionga ta mai ta ilo ia pe ona ia saunoa. Tele fo tau sanga o ngalue ni sum ta ngā luenga le tātou atinu. O ia o se lo ia. Na ia fufonga ina le tāu o le usustai I mātua. Ai mai se la fo I le ngā luenga pe ona utau sila fia. Ia o lo o na tua a o le sunga le whaafengainga. Ia fo mai la whaiali o le sanga lue I le ekalesia. Aptong Kerisiano Samoa I tele o tau sanga. Ia ua wala awina I le atua. Alo soi fua pele fale tua ia fausanga po. Ia male whana. Ai whamole mole lava muli ang tele. Tasi vaenga tāua o te fia fisilie. Mana tua fo I peona e tāua o tau umai to tele o tau. Ana tula I mai o to tele o loia. Ele ai fo I se sele I umai fo le se universite. Ma e a o ina uma. A tonu. O se whamano si au le tonu ainga mo ainga lo whaafonga mai. Wai ma whai e ista mai si ona encourage a. A challenge for you lisi a. Ma encourage tonu a o la I te tonu I lo tau ainga. O ani tūlanga na fisoso ni ele vaenga wai. Ba ia tu ua. Mua te se uso a. O le ale tūlanga. Pa pena na pave the way a. Pa pena. Mole whaafonga le tātou watinu ule nei taimi whaamole mole lava. From my experience, I was told on matter ainga. O te sal tonu. Maua lava le whialo whani, o le ngalo lue whaatasi. Wa to tele mato, wa so tau sanga fo ia. O le sa alu atu mua, a vea ia malo ia, e mesi fo ia whamanianga I universite, e tunu I whafo. So e fo I mai whaasoa lava, whaasoa mai e mato ia la iti. Ia, I mea tau na whai. Ia, ai o le siri lava ia mea umai e mato lava I tona mato ainga. E pe ona sa no mai fo ia mato. Matua. O le tō anga lava te tala mwha moe le ali. Awa e pole a lava le ata mai e pe ona uta ua fui. Le ata mai ai ale ai se whauta uta male matau le ali. Ia e le mawhai lava ona whaatino nei mea uma. E tā ua fui le pito la awa na e tātou matua. E ala le le whautua. O le whaasua whetu whaai fui ma whanau. Ia e meise fui le whaamalo si au. Ia awa o te tali tonu. Po e tele lava awa nua tā ua e maua na ia tātou alo ma whanau I awa onga. E lei fo isi tamai te valea ai a e tō anga lava ma e nau nau. O lou loto ai ai lava lou loto e te mawhai ai e mea uma e mawhai lava e tau nuu lava male manuia po le ale whai mai e vai vai. O te tali tonu a o ia e lei lava tamai te valea. O tō anga male wha maoni e whailau mea onga ia o le pito la au whea maa tua o le unai o tātou whanau. Ma le titalo whaatawa nau I le alii e fōa I mele maa losi ia mawhai e ona whaatino nei mea uma awa o lona taunu unga. E se male fia ma sua mali e pe au tātou wa ai atu I o tātou maa tua o lo sangi fia mai. I le taimi e whai e whao unga. Peila moa au lava ia. O se, it was such a joy for me when I saw my parents. Yes, a blessing indeed. Falling of el fia na o matua I taimi o whai wina ia matua o onga ele ngata ele na au sa ngata fia matua au lotu o wao le sa matua o onga I sau singo I matua ia mauawa no skola sipi. Ia, o nisi na whaamanuianga ma o te talitonu lava ese ma tā ua pito la awa tātou mātua whaamalosi, whaasoa whanau, whetu whaai, whaamalosi iai, I awa onga po oa fo ini mea lo mawhati ai ma vai vainga e misi la fo ini vai taimi o tele, sai papuri ma mea whapena e tā ua lava tatala noa, ia malama o iei fo ini mea lo mawhatia o lo mamawhai I mawhawhau tātou whanau, ia se tana noa lava iai whaamalosi ma whaongafo ia wanoa e se tele o manolo o maua te tonu o Aotearoa nei pe o counseling ma mea whapena I o nā wanoa ia ele maua ni mea whapena I mātou Samoa
Musasasa i te leu stai ia e paufua e le isa te tala pe whaapea o ni o ta rai tu ta i te stamai titi le ai ia e peisai o le sasa ola i lava le lava na whaiwina ia o onga ma e ta ua i fo i le pito la au le tata mātua ia ma o te tonu lava e tō anga e te talo u stai mawa i mātua ma tau lea li ia o se whaamalosi ana mo i tātou whanau e mawhai lava ni tātou whaia mea uma pe a tātou whaalangolango lava i lea li. Tu ia o tātou mawhatianga me mea uma lava. I mean, it may take a while li whaapea te talo tulua tali mai lea li. Ai te tala whaamaoni ia e mawhai lava e tau wia lava i lea li e tali mai fo i o tātou mawhatianga mo tātou mana o ngai taimi uma. Mana ia tele. Mana ia tele le saunoanga a lau fionga muli anga tele. Slow lava le swafa ia te oe fo o se alo po o se whanau. A le atunu, wa whawhetai awa o langona fia o no lo whaeina lava ia whanau o alo ma whanau o le tātou atu o le whaafonga tātou atu. Panga se fia anga tele o nei tō te whaafonga mai ma o whanongolongo foi. I le talanoa po saunoanga foi a le nei ta mai tai pe ona ia tufa mai i le alofa o le atua e awala lea ia o aonga. Ai mai se foi pe lea lava o le fatu lea e tala noa tele mai e taimi uma. O le alofa o le atua. Ina ia maua pe tamai ti a whaafonga mai le nei taimi tama mateine pe o le anganga lava lea o lo whaapena ona tala noa le nei taimi. Lea tele, o taimi ne lo ta pena fole le peoringo lo tala. It plays a big part i le tonu o lo tō lang. Mo e fo ia wale whaafonga mai tele o ainga. E tele o taimi ia ta te whautuata i te tono nei por kalami. A ve tamaiti i le o ngā sā o le lo tamaiti le nei. Vai, umanel vai na sole o le se atu vai aso. Le sā lo tamaiti. O te tono e te le fo i se pāta le nei vai ngai lo fo i ola. Mo le whaafonga fo i wale tamwhai. O whainga tāla wa tono si tātu wale ua. Pe le ua motu mai te tono ni sila nei. Ala o tau mo whai lava o le. Aftaile le atua o se mea alofa le atua. Ono o tātou atunu o Samoa na mua iai e le finangalo ia ua whapenana tō ina li whatu mo lota maiti. Au te tono e fo i sa whatu na tō. E le fo i whaafonga la fo i sautala. Sau mo li mau le taimi o lota maiti a wā oena e ola e. Fo i le atulanga. E impact ai fo i le olanga. Whaamole mole langa. Whaftaiti nā, ia. O le loto maiti o se tasi lea o aso tā ua mo i tātou whanau ma i loo lava o langa tupu ai. O se tasi lea o aso pito sili o na mātou look forward pe fia tele iai. Ia le ngata le o atu ia o ngā mea o ngai o whamanatu ai tala tu sipa ia o tau loto. O se aso tā ua lava lea whapitoa mo le whanau pe pau lava lea le aso Mawelo sa vanua e mawa sa o fo o ni o se vai o me sa ele au bawa ya so uma ai sa te fia vo ile le te vai atu ne nau sa inga ma tua ina ia mawa la so fa nau nei fa manianga ma nei me le au mawa ma o sa sonu fo e tinga la va lima vai ona se ona yo sa ma tua ia so ai sa ma fai lava ina ia Maua mea uma mo mea lelei mo i tātou le whanau ma o te mana tua foi o mātou se ainga tua tele. Ia, e ta mawhai lava nei o mātua ina ia to futa mai tisi malona o fōu, ia o mea ai, o lava o ia mea uma, ta te te pai tua, whaftai e fo ile alofa maleanga lea li. It was not that much, but you know, we were so grateful ile alofa fo io nei o mātua, ia e mai sia mātou au lotu mātou a inga foi, wato tele mātou a inga i nei au te rosa, so soani atu ia i mātou au mātou la iti. Ia. Ma o le taimi whai o lota maiti, ia e toa tele lava nista maiti e se male toa o loto e whaitau loto, ia e ei fwoi se whetaangisi, ia e ei fwoi se whaapia mātua, o kawa mai maule taimi ni whaatau ele o fōa le whaitau loto, ia e peitai. E maua lava le anganga fia o le whanga e tia mal whaftai whale ali. Ona, ele whaia nisi o atu nuu ia ni lota mai te peo tātou i Samoa. Ma o se tasi leo au wala sa avea o au wala fo ia watai loa malama i le tele o tusi
o le suspaia o tala ua sa faatinoina o tauloto i lo taola tuputupu ae ia ua tamasani ai foʻi ma ua tatamafai foʻi ia o aʻo atu sia tafanau ia ma e peila ia mo i mātou lava ia mal matou aiga o le matou salamo lava o lau tusia salamo e luasifulu mai tolu le ana e a matou tatou polokalame ia ua matou tamafai foʻi e aʻo aʻo atu ia matou fanau pe ona o mai foʻi nei atunuu e moʻi lava i le tusa ma lo tamaiti Samoa ae o loo maua lava le agaga o loo taumafaina ia tatou matua faaleagaga i nei foʻi e aʻoaʻoina ia tatou fanau ma le fotuaga tatou fanau toʻaga e o le aʻogasā tasi lava le aso o le vai aso atoa e te alo i le lotu ae o te maitauina lava te tonu nei ni usi le au loto leo matoloto ai i nei lo ahas. E tau le ni tamaiti, ai e te alova be. Ia e whalipita la ua mātua, wha mālosi whānau, o se avanoa le, e tatu tala i tatu ngangana, ai tasi lava le aso e wha avanoa, tatu te ua il falsa, e wha afo, e inga mal whawhitai le atua. Ia matapu wa e foi. Ma e tā ua foi, a whai whalota maiti, ia, o le ai, ia i wha tatu whanau, e wal whatai tali lava se i o mai ti fatoa o le lotu pa o se avanoa tāua lava lea mo tatou whanau ina i o latou lua foi le tāua le aʻoga sā ia vai maise o le galuega faafeagaiga i tono fatafai-taulaga ese faafetaitele lau Juliana e ese le manaia faafetai mo le paia ma le malu o tatou atunuu i o lagona vaivai ma le faanaunauitaʻiga i lenei taeao iā taʻu ma le tinā ai maise le valaauina o lenei foʻi tamaitaʻi lenei taeao ona o le itu lea ina ia tufa atu o ia o se alo o se whanau iā te outou ma i tātou uma o tulaʻi mai i se tasi o tofiga tāua ai ui lava i lea o lona amataga na fufua mai ai i te tonu o lona aiga ina i ona matua ina i ona tuaā e faafetai ai i le atua e tāua tele foʻi wā e pe ona e saunoa Juliana i tulaga uma ina. Ai te whaafetai foʻi a wā o te talitonu pe ona e tāua i nā iou mātua, lātou foʻi soifua o oina, nā o oina ai i lātou tulaga i lātou foʻi o lang. Pe e pasi mai foʻi le lalo le pena, pe e whaapena lava i mātua a whaapena tau mawhai e tau wiwi, i ana o mai foʻi lea a vatu le fua, e mo e ai matau fatuli e le whanau e whaawawa i pia. I tulaga uma lava i le ngata i le manuia, i tonu i ainga, ai maise o faleaʻoga tonu o le ekalesia pe ona e tāua tulaga uma ia faafetaitele lava Juliana pe ona e talanoa mai lenei taeao le faatauaina o le tatou gagana ese le manai tasi lea me taumafai e lava lenei polokalame taumafai pe taulogologo faamalosi ia pe faigatā le tautala le gagana ae tatau foʻi na oaʻoina manisi ma isi tāua ia pe ona iai le tatou tumaga i fanua pe ona e saunoa i le alofa ma le faaaloalo la sau saunoaga i lea vaega tau faamolemole lava faafetaitina ia o le alofa o le faaaloalo o le fealofani le faamaoni o nisia o mea tāua lava mo i tatou le fanau i le ola tuputupu ai o tamaitisi Samoa lava ia e ola mai totono lona aiga i loa ona ava mausitaʻi matua ia a le ai foʻi se alofa matua ma fanau ia e leai lava se agao nei mea uma ae o te talitonu o nisi nei o ni concept foi tāua te le totono o tatou aiga e tatau lava ona faataua mo le ola tuputupu aʻe o tatou fanau ia e maise foʻi le vā ma matua ia maua pea le alofa ma le faamaoni ia o le faaaloalo ma le fealofani totonu o tatou aiga ia e maua ai foʻi le filemu ma le ola fiafia auā a leai ia e leai lava se aiga e mani matua e fia vaai atu i fanau e feʻainaʻi mo le mea taulia lava ia maua le ola fealofani o le loto alofa ma le faaaloalo sosoani le isi le tasi. Te lo tasi le vaenga pe ona e tāua lo soifuane pe ona e tāua le tūlanga le o le tūla i mai ua manuia fo i le ua uma mai le whaauina o taua e ai mānaia te le wale sa iei le sina momo atu i ana e alu atu lati fo i leisi ia e muli muli atu fo i peluinga la utala o encouragements po wha malu si au
a tonu whapena fo whafonga mai nisi o uso ma tuangane, ma tamaiti a au wa li taimile nei, o le malolo ngā tamaiti, ia tamaiti a e whaalongo mai le nei taimi, whaamole mole, nei a wa whapena na talia fo le wala awina e Juliana sau whaasoa mai. Le lofa o le atua malana fo i savalinga uo o i le atu langa tāua, i lona o langa, na le whaamanuianga le atua le atu mai ai, o se mea alofa mo tātou i tamaiti, pe lava na tau mawhai e le purkalame e tu whātu mo o tau, wha mua lava le atua i le toe, i le whātanuina foi, e se mā whaamatalanga ma le fionga ia muli angatele le paia ma le mamalu, o le tātou o tunu. Ai pe o le langona le o lo tau mawhai e lava le tātou purkalame, e va ai pe o na va aia ma mawai le tala foi ma, si la pia foi lo tau paia ma le mamalu o ngā luenga i tono nei e tunu, le official high commissioner mo wale tala foi ma wai o lo ngalue foi le nei a fionga ya muli anga tele se alo Samoa yon manatu lea e te le se fe au taua e tufa mai e le nei foi tamai tai pe o no tu fa fonga lan Samoa le nei tau e me se lava pe o le fa mua lava le atua I mea uma pe o na ia taua ma le fa o ngaina o lona ainga e le tamama le tina ia e moni lama e leo ni fai fe au uma tato a wa o na tua na avea mulmuliane ma sunga fa fe ngainga mal falitua a le telefo o taimi pe ona ola ane ma soifuane e o te tonu sa iei lawa savalinga pe o tato uma lama ai pa pena sa iei tau mwhainga I tonu a inga ina ia manuia tonu o selu I tau fo ilea mo tato matua pa mole pe lawa no tau mwhainga nei vai sa o tasi fo le vai aso lo tamati a le pe o fa pula mai fo e le fionga ya muli anga te le tau o le lato o lo tamati ma le ilona fo I so I fua ma lo naola mai e fo I se fautuanga ya te ia mo tato pa pena fo I la ya te u ia mal proclamator te pa le ainga o le vala o matua ma whanau ia aua lava ne o tato fa vai wa nisi o taimi au te loa Juliana pe ava ia te lo mato o ia se lape o whanau pe wa ai te tauna aua lava ne I vai matua ia e le foi pe ona e sa noa foi e usita foi e langona mai foi e tamaiti le upu ato matua pe avatu le e deliver atu foi le awala I le alofa wa le lava se matua le alofa alona winga e tauna te tala uma ma fau lotu le ngata I matua o whanau yo sau noanga I le vaenga foi le ele whapenana communicate o matua ma whanau whamole lava Whaftai eti ia e peila foi ona e sau noa e te lea lea ngā o le rola mātua foi I le sosoani lea mal whamalosi whanau e tā ua tele ona o mai tau ina tonu lava o New Zealand I le tele o swinga leo langa e le peo sa moata te o laifo e le tele ni vea pe o saipa poli ma mea whapena o tonu lava ia le ainga ia o mātua o tauso o tatuangane ia o nei New Zealand e mai tau ina le tele fo i ati na e ma mea o anga I luma le atunu ia o tele fo I au wala e a vea ma whaale tonu mona ia tato whanau o lo expose e tonu o a onga ia ma e tā ua I lava I mātua le nofo matala ma tatala noa whaasoa ia lātou whanau ina ia aua fo ina I tūlai mai ni whaale tonu o lo tato wa ai e pe lunga wala leo ma TV a so uma ia tausia ma malu puipuia na ia tatou whanau e ui lava wa mai tau fo I tele o whawhita au le whea ngai ma whanau I tonu a onga ai au te tal tonu a malosi lava tatou mātua e tatal noa whaasoa I whanau ia e whapena fo I ona langona tatou whanau e malu te tonu o tatou ainga pe a iai le vale na e whaingofia lava on tatala noa I mātua I mea fo I o lo tutupu te tonu a onga ma mea fo I le o fia iai ia manisi lava o latou whawhita au ele ngata I mātua ia o le tele o awanoa o lo mwhai ona maua e tato whanau I tonu New Zealand nei ai o te tonu lava ia o le tā ua ia o le pitola awa mātua e wha malosi ma whaasoa
Whaasoa maala ma whanau fo I ni tūlanga o lo mawhatia e sau lava na communicate ina ia awana tupu main whaafita auli ia o na whasiringia lea po pe a mea na whaatino nga luenga na e tātou mātua. Ma o sal tonu e tā ua tele leitu e tātou mātua wha mālosi ia whanau fo I whaongas tau lava noa o lo ia i o tātou mātua to anga lea onga wai e alu aso sau aso ia e tātou tele mafuta I pia mo tātou mātua. Ma e tā ua lava le whaongas tau lava noa usitai whai fula tātou pito la awale usitai to anga lea onga ia wa o naudo ta inga lava tātou mātua ina ia I ulelei awa onga. Ma waselu mana I manuia a o sa waso alu waso tato sele te mafuta ai awane o tato wala falolo ia pe ole na ta inga lava na tato masua e ta ua I fo ile e pitola aua masua ia fa malosi matuitui pe whanau so anga stalo so anga lea onga me fa pena ai so anga lava ia maua lava noa na e tala noa ai ma faasoa I ni faafita au li fo I o fea ngai ai ma wha malosi au pe e tatou whanau ai me se fo I o whautuanga lele wai le lava se matua e o te ma ona o se situ e ana o te ona le lofa ma o te tonu fo I a tatou ngalua whaatas al whanau ai ona pe o ni usila o tele ni me whanei ona po freedom rights ma me whapena ai au stai lava whaalonga I o mātua po le ale vai ona I o mātua bon mawalalo fo I pe whapea ele ni awa onga man me whapena o lo ta matua lava ia e alofa whamaoni ia ta ita ma o tonu ia awala vane I whaia ni awala foi whape talia tua I o ta tina mo lo tama wa mea wa te lelo ta posto ma le o ina e le ai o le ala valo posto ai e usta I pe o mātua o le tala e whai atu ai pe sa pe se ia whaonga le whaonga le whautuanga a sa whaonga ia le ai ia tati ai ta ua lava le usta ma le whaaloalo e tatou mātua ia whapena fo I mātua le alofa whaamaoni tatou whāna. Whaafetai tele lava lawa fionga muli ang tele Juliana la whaiali e talinga fia longo fo I le saunoanga ia te oe. Whaafetai tele lava pe o le ala fo I le na wala au winai oe. Whaafetai I le alofa o le atua wa e tu le mai le nei tofi tāua tono le nei atunu. Ai wa mana umia lava fo I ono leo te va ai tele o tātou ainga fo I nei ia I le lava fo I mai fufonga o au tau saunoanga o tau upu o alo ma whanau lau tau fo I au ngā tūpulanga. Tā ua I au lau tau saunoa mai o tau talanga I o testimonies o au tau tala I saunoa mai ai tātou ainga ma whanau ina e au ngā au ai lu I tawai ma whapea e ma whai I can be where she is e ma whai ona o wo o le mele yele nei ta mai tau e pe ona tātou ma whai mea umai le li pe au si stai me whaatua pena e tā ua. Ia ma whaalangolango I le li I ma whaiei mea umala. A rai ulau te loa I eita mai ti a onga o lea tu ua lea onga a pe whaingatā fo I le malamalama I le tātou ngangana o le ina I tā minute ia petue. Pai lama na information tala whaperitania e just encourage any nai ta mai ti le nei te mi o lea onga ina ia au achieve le lumana I whaamole mole lava Juliana I on wha umailo tā por kalame. Amal mole en fain fa ngale ngana Papritania monisi o tamaiti ia mamatua foi fa amal mole. Well, I would like to a word of encouragement to our children and also our parents here in New Zealand. I believe there are a lot of opportunities out there, and there's no end or limits to what we are capable of. Whatever you can do, please do it. Strive for the best, and the end feeling of once you completed a task or when you graduate from school, it's such a joy and a blessing to reach a great milestone. And I believe no one is perfect, but we are all capable. Just be encouraged, be motivated, and above all, the importance and the significance of prayer. I believe that is a very powerful tool, not for us children, but also for our parents to take responsibility, take the lead, and always have that courage to mold our children, their lives in God. Because I believe everything that we have, it is all from the Heavenly Father.
So despite whatever challenges, that we may face on a daily basis, but I believe that it can be overcome. So for us, the young generation, stay strong, be motivated, and make good use of the opportunities that you have here in New Zealand. Because growing up in Samoa, we don't even have access to all these modern technologies, counseling, the services you have, the privileges that you have daily, but we managed to get through life. And with those very limited resources we make sure make we get to use it wisely. And at the same time, we were grounded in a family that everything is founded on God. So please, I would like to encourage all the children of Samoa and also the parents and our families in the Samoan community to encourage each other, make good use of the opportunity and always have faith that you can do it. There's nothing that is impossible. And bear in mind that with God, everything is possible. Amen. Mafetai tele lava ia o tuala ele masani a cha ono o vatu se o tele mana o proclame fa Samoa e pesa yani ona o tailua to tele tamai te fa longo le tio ni staimi penga tafo ia te la to ni si o te na malama le tele o tala e faiat o le wala na o tuina le avanoa le fionga ya muli anga tele a Juliana la faiali mo le sila fionis fa ta fa fo mai ia o sealo Samoa ia whapena o i sa maitai o avea ia masui komisina Samoa lo ngā lua nei Wellington. O se wa ausia le nei maenga tāua e le nei ta maitai. O le ala lewa o wala awina ai. E fio mai foi te tono o le porkalaminetu e te pele ainga. E tala no atu i whaamanuianga le atua. Ai meise o lo nei loa whaata maitai ma o i o se teine na soifuane Samoa o i sa maitai tala vo Samoa. Ia wo ne wa vea na matua pe ona ia ta ua to fana yo nalo tama whaatai le atua talo fo i whaamanuia le atua ia te oe ale nei tai mi whaatai tele lava langona lava fia ma le whaatai o le langona lava ia te ma ua ma le a fionga ia muli anga tele sa malulu atu Samoa o la fo i se whaamatalanga o whaale tonu a le fionga ia muli anga tele whaatasi fo i masautala no atu le nei tai au lo pa o papa i lau tau whaafonga tāpua i Samoa. O le talo lava nepol kalame pe ona avatu. O le tue whaatepo i tātou tono ainga. O tātou tiu te manuiai o tātou ainga. Mai se ainga i to oiva, to valu teine ma le tama i to tasi. A o ina uma i lātou le alofa o le atu o isi wa ia lātou lava business. Lo ia o lātou uma lava. O le tama i to tasi le ainga ne pe ona o iloa. E tō tasi le tama whailan pisinisi ka muta ma le whauwhale ma le atu whale. Tō tasi, ia tonu le atu tama lo ia no le iloa tō tele teine lo ia ma pai a onga maisi tikeri wa maisi tama ka muta. Ai whawhetai i le atua, whaamanuianga ia le tō whawhetai tele lava. Nau fionga muli anga tele, ia, pai mai sau whaatō whawa umata taimi. Whawhetai tina mo le nei awa sa ua ia e pei lava foi ona e saunoa ia o le ganga lava ia e whaasoa asu foi ia vea lava ma o onga mo alam whanau sa mo i sono te rone ia o le afu i se upu asasi ia whamangalo mai le au auna ia e sau ina ianga leile atua fo ailo o so tau sima pui lo o so ola ma le malosi ia o ngā wha i se whaatau wa awale le fascinoi no Tuesday sono o New Zealand nei ia e whapena fo yo na vele nei ava no e mole toi lo whaanga i tamaiti umalawa Samoa o lo sa uni atu whamana tuina o le asa tamaiti ia e meisi fo yo tato ma tua whaftai tele lava mo le nei ava noa ma le whaaloalo whaftai lava ia nawa watu taunoanga le fionga ia muli ang tele e tale whamanuia le atua i lo ainga ma lo ainga pe lava na amataina le upua le atua pa pe na fo e leo o e le atua ma le ngaluenga ia ma le fionga fo ia to le fo a whamasanga ma lo tau ofisa pa manuia le atua i tau tiute ma whaiva ale nei taimi ma ia tea o le talo lava pa manuia le atua ma ia manatua o le atua o le tamaa ia o ainga umalava